Bagaetsho le roborobo la COVID-19 le teng le a tshela mme le kotsi ka ntlha gore re lwa le mmaba o re sa mmoneng o re sa mo itseng. Tota go a tshwanela ga re pateletshege mme re tshwanna go dira go itirela molemo mo botshelong go bona gore re a potlaka re ye go mafelong a go dirwang vaccination a go entiwang batho go yone. Bagaetsho mogare o wa phela o teng wa phela so se bolwetse ga se metshameko. A re tsweng re le baagi ba madibeng re tsele mao ke tshireletso e tla tswellang khosa bolwetse bo ga go itsiwe gore bo ka fella neng bo ka fella nako mang bo ka fella kae mme ka le mao re kgona gore re itshireletse ke a le rotloetsa baagi ba rona ba madibeng ke a le rotloetsa ke re a re tsweng re dikarolong tse le mao le leng ko teng. Ke tlo rotloetsa bagabo rona gore bagaetsho a re yeng go enta. Bagaetsho re le ka go rotloetsa baagi botlhe ba Gauteng River Local Municipality le mafelo a mabapi go itlhaganela go tsaya moento o wa vaccination ya COVID-19 gore rotlhe bagaetsho re ke re vaccinate ka ntlha ya gore le a itse gore le roborobo le re tlhasetse re mo nakong ya masetlapelo a le roborobo ya COVID-19 ya re rotloetsa baagi ba Gauteng River Local Municipality gore ba ye ba tseye moento o gore re tle re nne le bophelo bo bo siameng. Bao le sentse le ngodia bagaetsho ra le kopa tswetswe ka se ke tlhalositse ke re nna ke le majoro a moretele Baetapele ke nna wa ntlha go ya ro le lemosa gore programo e re le mo yona twantsho ya twatsi go enta go botlhokwa. Ke vaccinateile ke tsere moento wa ntlha be ka o tsawa bobedi ga ke ise ke nne le mathata. Re na le mafelo a go entela ko marekelong a magolo ko ditikatikong tsa marekelo re na le mafelo a go enta ko ditleliniking ka nako e nngwe ko diholong ka nako e nngwe ko dikerekeng mme le gongwe ko lefapha la pholo le ka bonang go tla batho ka bontsi ka teng. Re na le Mssg local hospital eo e re thusang ka nako tsotlhe gore re kgone gore botlhe ba re fetang fale ebile ra itlhola ebile ra ienta. Lefelo le lengwe le le tona leo le kgatlhang segolo bašwa ke Sun City eo go na le mass vaccination e re etsang ke ne ke re bašwa yang go teng le ba le batlang gore le thusiwe ka transport please inform the municipality. Mo Gauteng re na le mafelo a le mabedi ao go tsewa moento mo go ona ke Koster Hospital le Swartregens CHC ene re bitsa hospital ya Swartregens ke tsona mafelo a mabedi a beilweng go baagi ba ka ya ko teng ba go bona moento. Ra lo rotloetsa gore le go enta dikarolo dingwe tsa madibeng gongwe dikarolo tsotlhe tsa madibeng di na le mo e leng gore go a entiwa ditleliniking ko di-community holong le mo rona mo Brits go na le mo e leng gore di teng mo bo Brits Mall bo Boxer. Re na le mafelo a le mabedi a go enta mo mmasepaleng wa rona re na le Baetapele Community Health Center e fa thoko ga mmasepala mme re na le Agrico Center ko Makapane ko bagabo rona ba ka yang go enta ko teng. Bagaetsho a re tlogeleng go utlwelela melaetsa e fosagetseng lona bašwa melaetsa e mentsi e faposang dithulaganyo tsa lona ke e leng mo social media a re utlweleleng molaetsa o tswang mo lefapheng la pholo o rona re leng barongwa pusong re le dikomiti re tswelelang go o gasa ka ntlha gore re netefaditse gore ke molaetsa o sekasekilweng ke baitseanape. A re se tseng melaetsa e maaka melaetsa e re rotloetsang gore re ipolaye ka go sa vaccinate o dira lebaka la gore o ipolaye o dira lebaka la gore o nne le malwetse a leng gore ga re tlo kgona gore re go thuse mo gone. Jaanong re bagaetsho tlhokomelang mogare o ga se metshameko le tseentsia gore mafaratlhatlha ga ntse go romelwa dilo tse di sa siamang go gone wena mophasalatsi wa dilotse o ka nna ka nako e nngwe le nngwe wa tshwarwa mme wa sekisiwa ba sekisetswa dilo tse di senang nnete tseo di dirileng. A re sekebe ra utlwelela mongwe le mongwe o e leng gore ga katisiwa ka bolwetse bo mme le ena o kry-a
a sa tseya dikarolongwe tsa lomao mara a batla go bua ka lomao la sa letseng. So ke rotloetsa baagi gore be seke bebe ba tseya molaetsa ntle le molaetsa o tlhekileng. A re fokotseng ka gore twatsie leroborobo le ke nnete le fitlhile, mme ga re fetisa melaetsa go na le bangwe ba borona bao ba tla tseyang gore seo le se fetisang ke nnete mme se nnete. So re tlo ikopela mo batho ba borona gore a re fokotseng re feng batho ba rona tšhono go utlwelela seo rena re leng puso re ba fang sone. Twatsie e teng re rotloetsa bagabo rona gore se se botlhokwa ke gore a re yeng bagaetsho re yeng go enta gore re lwantshe twatsie. Re re a re tseng lemao le tla re sireletsa mo bolwetseng bo bo kotsi bo. Ga o kgonne go tsaya moento ga o gakale go tshwana le ge motho a sa vaccinate. Bolwetse bo bo teng ene ge re sa vaccinate bo tlo re tshwara ene nna se re latlhegetswe ke ditsala, se re latlhegetswe ke masika, se re latlhegetswe ke batho ba bantsi. Mo boemong jwa boeteledipele ba sedika sa Bojanala rata go rotloetsa batho botlhe go tsibogela kopo ya lefapha la pholo e reng a re go entela kokwanatlhoko ya leroborobo la COVID-19.